Kamwifurize ibe byiza mukunzi wa Wolf Sport Rwanda. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi maze kuba yasora urutonde inatangaza abakinyi izakoresha mu mikino igiye itandukanye ya qualification z'igikombe cy'isi cy'uyu mwaka wa 2026 ubwo kizabera mu gihugu cya Amerika, Mexique ndetse na Canada. Ni imikino rero izaba ku itariki 9 ndetse n'itariki 6 umwe ukazaba uzahuza ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ndetse n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda ya Zimbabwe. Ni liste imaze gusohoka mu kanya gashize kabisa, kuko ni liste byateganywaga yuko n'ubundi iri buze kuba isoko no munsi, gusa hagaragayemo impinduka zigiye zitandukanye. Ibyo ngiye kuza kabisa tukabyinjiramo neza gatanu kuri gatanu, tunonosore uru rutonde turebe haba abatahamagawe bari basanzwe bahamagarwa muri ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, ndetse turebe n'abahamagawemo ku nshuro yabo ya mbere ni iki baje gutanga ku ruhande rw'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Bibutse ko ni ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi itozwa n'umutoza Adel Amurouche, umutoza mushya utaratanga umusaruro ukomeye muri ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Nibyo ngiye kuza tukabyinjiramo neza gatanu kuri gatanu, gusa manzu urebe neza niba warakoze subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda neza tubana gatanu kuri gatanu. N'abakinnyi 27 bahamagawe kuri uyu munsi, binavuga yuko bagomba guhita batangira kampu muri uyu munsi, niko byari biteganyijwe. Muri abo bakinnyi rero ko ari 27 n'abakinnyi bakina muri champion y'igihugu cy'u Rwanda, muri champion y'icyiciro cya mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda. N'abakinnyi 7 gusa bahamagawe mu makipe agera mu makipe 4. N'abakina mu ikipe ya APR FC, abakina muri Rayon Sport, muri ikipe ya Kiyovu ndetse n'ikipe ya Etincelle. Gusa nubwo bagiye bahamagarwa muri aya makipe 4 agiye atandukanye, ikipe ya APR FC nifitemo abakinnyi benshi, abakinnyi bagera kuri 5. Ikipe ya Rayon Sport ndetse na Etincelle na Kiyovu Sport zigiye zifitemo umukinnyi umwe. Reka duhere ku bakinnyi bahamagawe ku nshuro yabo ya mbere. Harimo umukinnyi Niyo David ukina muri ekipe ya Kiyovu Sport, ukina asatira gusa aciye mu mande. Hakaza Ishimwe Jabi, murabizi kabisa gafite imyaka mike cyane, gusa gafite umupira mwinshi. Abenshi murakibuka ku mukino wabahuje n'ikipe ya Rayon Sport muri pre-season mu gihe hari muri Rayon Week, mwaramubonye cyane. N'umupeti ufite ubwenge bwinshi kuri baro. Hakaza Nduwayo Alexis uherutse kuva mu ikipe ya Gasogi United akerekeza mu ikipe ya APR FC, aguzwe amafaranga agera kuri miliyoni 20. Navuga ko ku nshuro yiwe ya mbere amagwe muri ekipe nkuru, ubona ko hari byinshi umutoza Adel Amurouche amwitezemo. Ndetse nubwo bivuga yuko muri aba bakinnyi bose bahamagoye ku nshuro yabo ya mbere, hari amakuru yo hanze y'ikibuga avuga yuko umutoza Adel Amurouche ndetse n'indi company yihagarariye aba agents baba bakinyi bashobora kuba baragiranye ibiganiro. Gusa no amakuru yo hanze y'ikibuga aba arimo aravugwa, agenda avugwa cyane kuri aba bakinyi. Mu bakinyi bahamagawe mu makipe agiye atandukanye, nkuko nayo imaze kubivuga, akina hano mu cyiciro cya mbere hano mu Rwanda. Ikipe ya Rayon Sport yahamagayemo umukinyi umwe, ari we Nshimiyimana Emmanuel uzwi ku izina rya Kabange. Ni nako kandi muri ekipe ya APR FC hahamagawe abakinnyi bagera kuri 5. Harimo Ishimwe Pierre nk'umuzamu, ndetse hakazamo niyo mugabo Claude muri defense na Ombolenga Fitina, mu gihe hahamagawe ndetse na Barafinda mu bakinnyi bakina basatira izamu, ndetse na Nduwayo Alexis nkuko nari maze kubivuga. Abo ngabo akaribo bakinnyi 5 bahamagawe muri ekipe ya APR FC. Mu ikipe ya Rayon Sport hahamagawe umukinnyi umwe, ari we Nshimiyimana Emmanuel uzwi ku izina rya Kabange nkuko nari maze kubivuga. Mu gihe muri ekipe ya Kiyovu hahamagawe uyu Niyo David nari maze kuvuga, nayo hamagaye ku nshuro yiwe ya mbere, ukina asatira, ndetse na muri ekipe ya Etincelle hamagaye Ishimwe Jabir. Nuko kabisa bakinye. Gusa icyatunguye abantu ni ukubona umukinyi nka MVP wa shampiyona Niyigena Clement atagaragaye kuri uru rutonde rw'aba bakinyi, kandi ari umwe mu bakinyi tuzi ubuhanga bwabo, ndetse n'umukinyi wa Niyo mugabo Claude. Ibyo nibyo byatunguye abantu benshi kubona MVP yego ntabwo yagize pre-season nziza, kuko nibo mutoza yarabonye imikinire shirize yiwe. Mubona ko no ku munsi w'ejo atagaragaye muri 11 babanjemo ku ruhande rw'ikipe ya APR FC, bita bikoreka ko Niyo mugabo Niyigena Clement yagabanyije urwego rwiwe. Ndetse binavuga yuko no kuba Niyo mugabo Claude yahamagawe nawe ari uko
Mangwende yaje kugira ikibazo cy'imvune cy'imikaya kabisa, byahise bituma niyo mugabo Claude naye byavugaga yuko ashobora kudahamagarwa, nawe ari mu bakinnyi bagaragaje performance ugereranyije na sezo ishize, ari nabyo byabaye ku mukinnyi Ruboneka Jean Bosco nawe utagaragaye kuri iyi liste, nawe bivuga yuko imikinire yiwe yagabanutse cyane, ndetse ubona ko ari ikintu cyo kunenga ku ruhande rw'ikipe ya APR FC kuko bari abakinnyi babanzamo, ariko ubona ko bagabanyije performance yabo mu kibuga, ndetse nizera ko abenshi mwagiye munabyumva ko uyu mutoza Adel Amrouche yagiye yitabira imikino y'inkera y'abahizi, ari nawe yashingiye akenshi ahamagara abakinnyi buri muri ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Abenshi ushobora guhita umbaza ati kubera iki Barafinda we yahamagawe kandi atarakoreshwaga cyane muri iyi mikino y'inkera y'abahizi. Nkuko mwagiye mubibona muri iyi mikino y'inkera y'abahizi, Barafinda ni umwe mu bakinnyi bageragezaga umwanya muto babonye wo kujya mu kibuga bagiye bawubyaza umusaruro, nubwo atatsinze ibitego ariko wabonaga ko niwe mukinnyi ugerageza gutwara baro akayigeza imbere y'izamu. Mwabibonye ku munsi w'ejo ubwo bakinaga n'ikipe ya Azam, yamushize mu kibuga ariko yagaragaje itandukaniro rikomeye hagati y'abandi bakinnyi bari babanjemo. Ni Mugisha Gilbert ugaragaza cyane, ufite imibare myiza muri ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, ndetse ugeramo ukabona ko akoze ikinyuranyo ugereranyije n'abandi bakinnyi. Reka mbacishiririzemo make abakinnyi bahamagawe bose muri rusange, tugende turareba umukinnyi umwe kuri umwe, ndetse tureba n'uwo byashobokaga ko yakagombye kuba ahamagarwa muri ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Reka duhere ku bazamu. Mu izamu bahamagaye Ntwari Fiacre, birumvikana nk'umuzamu wa mbere w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, ahangaha ntacyo kuburana gihari. Hakaza Buhake Clement ndetse na Ishimwe Pierre. Aba nibo bazamu abenshi twagiye tuvuga ati kuki batahamagara Kwizera Olivier, ese kuki we batamuhamagara, ariko ntabwo birasobanuka neza. Iki kibazo ni ikibazo bakunda no kubaza abayobozi b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, by'umwihariko muri federasiyo y'ikipe nka muri federasiyo ya Ferwafa nk'ireberera ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, impamvu Gifaru cyangwa se Kwizera Olivier atajya ahamagarwa, kandi tubona ko akina muri shampiyona nziza, ndetse nubwo akina mu Barabu ariko ni shampiyona iri hejuru yacu. Hakaza niyo mugabo Claude, kapiteni w'ikipe ya APR FC. Ibyo nabigarutseho kuba yahamagawe nuko Mangwende yagize ikibazo cy'imvune. Hakaza Ombolenga Fitina, nta wundi bahangana kuri kabiri, uyu nguyu yafashe umwanya. Hakaza Nshimiyimana Emmanuel wahamagawe muri ekipe ya Rayon Sport. Hakaza Mutsinzi Ange wahamagawe muri ekipe ya Zira Football. Hakaza Nkurikiyimana Dali Nganji ukina muri Standard de Liege kabisa, nawe yaje kuba ahamagarwa. Hakaza Manzi Thierry ukina muri Al Ahly Tripoli. Hakaza Kavita Mabaya, mwaramubonye ni umusore mushya muri ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, ukina mu gihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Binavuga yuko uyu musore kugira ngo aze muri ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi byagizwemo uruhare rukomeye na Kwizera Georgia. Hakaza Nduwayo Alex ndetse na Mayes Dryan George. Aba akaba ari bo bakinnyi b'abadefanseri ndetse n'abazamu bahamagawe muri kuri iyi nshuro. Reka twerekeze kabisa ku bakina hagati mu kibuga ndetse n'abakina basatira. Mu gihe hagati mu kibuga hahamagawe Bizimana Jihad nka kapiteni w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Murabizi neza ko akomeje kwitwara neza n'ikipe yabo ya Al Ahly Tripoli, ejo bundi herutse kwegukana igikombe cya shampiyona. Hakaza Mugisha Bonheur Kasemire uherutse kuva mu gihugu umaze kwerekeza mu gihugu cya Misiri, aho akina ikipe ya Al Masry. Ndetse hakaza Ngwabije Brian ukina ikipe ya DFC. Hakaza Kayibanda Claude Smith ukina ikipe ya Bedford Town. Hakaza Muhire Keve uherutse kwerekeza muri ikipe ya Chamus yo mu gihugu cya South Africa. Hakaza Nukuju Christian ukina ikipe ya Elite Football Club. Mu bakina basatira cyangwa se muri ba rutayizamu, haba baca ku mpande ndetse na ba rutayizamu typique, harimo Mugisha Gilbert ukina ikipe ya APR FC. Hakaza Hamon Alianzo ukina ikipe ya Angoulême FC. Hakaza Kwizera George ukina Rhode Island. Hakaza Nshuti Innocent ukina Esperance Sportif de Zalis. Hakaza Ishimwe Aniseti ukina ikipe ya Olympique de Abidjan. Hakaza Biramahire Abedi ukina ikipe ya SCT. Hakaza ikipe
yakaza uyu musore kabisa Gitego Artile umaherutse gukina mu ikipe ya Faraba ndetse na Ishimwe Jabir na Niyo David bakina hano mu ikipe y'igihugu muri champion y'ikiciro cya mbere hano mu Rwanda. N'urwo rutonde rero ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi yabashe kuba yasohora. Ese mbwira muri comment uratunguwe, ninde wari witeze ko ushobora kuzamo, ese ninde ubuze wabonaga wari ukwiye kuba yahamagarwa muri ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Mbibutsa ko ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi ifite imikino ikomeye, harimo umukino wa Nigeria uzabera kuri Uyo Stadium hano mu gihugu cya Nigeria ku itariki 6, mu gihe ku itariki 9 ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi izahita imanuka muri South Africa gukina ikipe y'igihugu ya Zimbabwe, kuko niho ikipe ya Zimbabwe izakirira ikipe y'igihugu ya Rwanda Amavubi kuri Soweto Stadium yahara mu gihugu cya South Africa. Nuko nguko kabisa bimeze. Amakuru ajyanye n'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi uzajya ukomeza kugenda uyakurikirana hano kuri Wolf Sport Rwanda. Nshimira wowe wabanye nanjye ndetse mbwira wowe utarakora subscribe ko ikora nonaha, tukajya dukomeza kugenda tubana neza 5 kuri 5. Njye wumva nitwa Ebo Fabrice, iyi ni Wolf Sport Rwanda. Reka tuzasubira ubutaha. Ciao ciao.